Dr. Prophet Hlobo ka tsela efe no dumedise mamedi ka mono mogotsi hantse ke le ka kopana le Dr. Prophet Hlobo re tlo tla re kena ditabeng tsa rona he letsatsi lena la ka jeno ya mamedi ke le dumedisa hleng mamedi wa mosupatsela se ke le teng he ka botshepehi bohle ke teng wena mamedi wa karatang dumela kaofela dibakeng tsohle mo radio ya rona ya mosupatsela e fihlang teng ya bua mona ke mo Prophet November ka mane ka Bloemfontein le ka mona ka Botshabelo. Mogotsi ke o leboe mogotsi ka gore o tlo hlomphe appointment ena letsatsi la ka jeno le gore o fihle ka kwana. Ya kgotsi ya mogotsi wa ka gore ke bone fela rena ke fumana Dr. Hlobo ka tsela efeng mogotsi mamedi wa ka e motle ke tlotla ke bua le Dr. November hona jwale tjenana ha mmoho le ntate Dr. Prophet Hlobo wena mamedi wa ka letsatsing lena la ka jeno lena re tlotla re utlwa he horna ka nnete maemo a ditaba ke a feng ke a gola wa hopola wena mamedi wa ka hore ho bile le clip ke yone e ntseng kgathatso mogotsi ena mona mo buang ka Ausdina teng mamedi wa ka Dr. Dumela re kae Dr. Hlobo ntse ke batla na channel eo le ho yona ke efeng kutlwa le tlasenyana dumedisa mamedi a o ratang Dr. Prophet re tlo kena ditabeng wa mutwa moruti alright Dr. Prophet Hlobo ke kupile hore re tle re bua kwano mona moyeng le Dr. November o santsa le teng ka kwano ka mona mme puisanong ya rona e mabapi le statement se o ile wa nromella sona ke tsebitse o rometse batho ba bakae mabapi le ntlhakemo ya mogatlo o wena o leng president ho ona wa CPSA mabapi le diketsahalo tse ntseng di etsahala haholoholo morao tjenana mane Victoria State Ministry di etswa ke moetapele wa teng e leng Dr. November na o ka fa mtshwarele momamedi hanyane fela hore na ditaba di eme jwang lehlakoreng la lona le CPSA. Okay, ntate mogotsi bona re itse re se ke ra nka tshwaetso ona jwale re kopane le November go tlisa pola so that re nka dikato ka tsela e informed and a distract on the table empa tsena re ema kgahlano le yona ke clip ena e ke ngwana le batho ba ikopantse ha re tsebe go ke ba ruti ka pase ba ruti ke ditsotsi ka pase ditsotsi ba ba ramba lokola test o lona le kgahlano le taba ya ho kwalwa ha kereke ya Dr. November eko amadi ka kaofela ka stata Bloemfontein ba go letsa le joba ke ba le KwaZulu-Natal so ha ga tla re be emotional re tla re address this matter ka ditjana le podile no tjena le ka to ba sal mo empathy and some of people how to ba no ka to mo go tshloba o different ka mo go November ke mo different tshwanetse hand ka tsela hand fela doctor e re ke tle ke botse fela ka ho tloloa ho latela tsela eo molao theo wa lona o tsamang ka teng ka lentswe la modimo jwale ka hare le bana ba modimo na ebe clip e ha o shebile o bona Dr. November dipuo tse tsa di bua di le hantle lo ka ha bua ka yona empa ntshwara ka bua fela ka ena go o le kilo pata di tlhapa because now ana le mo go temana bua a go ka bomme so a sa le ko pata ba o ka re bolele mo go November empa re bua nnete so tsona ta benda ke go trusta alright e hlakile doctor ke utlwa ntate Dr. Hlobo ka mane a hlalosa hore
hante ntlha ke me bona ke a clip ena ya ntatone wa Mpumalanga ke tsebe lebitso la hae ne ke mmatla le ena hore ke tlo bua le ena reng batho ba ikopanye mona Bloemfontein ba kopane masele kaofela ba kopane di member tsa kereke ba kopane ba lo kwala mane ebile ha ba qeta ho kwala ka puo ya hae o re ba lo fitla ba bua le committee church council ho kgethwe e mong church counciling e be ena tsamaisang Victorious wena ba o bella ka thoko. No, can utlwisisa and I understand ntateng mohlomong because you know mogotsi o na le batho ba tlwaetseng o controla baruti ba bona yeah o na le batho ba controlang baruti ba bona o na le batho ba nang le ba remote controlang baruti ba bona so maybe ke mofuto jalo le hore hona di kereke tse remote controlang ke maphuteo di laelwang ke maphuteo so maybe that is why bileng bana le dikatse tsa hore no ba tla choose motho o mong e ba tla ba mo kgetha hore be yena ya leading kereke ya jalo ntho ba sa itsebeng gore yani ya Victorious 5 minutes e fapane total le dikereke tsena le baruti bana ba remote controlang ba laelwang ke maphuteo bona ke fapane ya re fihla mo mogotsi wa ka re ke tshware mona hanyane ke batla o lokolla Dr. Hlobo okay Dr. Hlobo ha ke tsebe na o na le mantswe o batlang hore o siele momamedi wa Mosupatsela FM o sengwana wa ka jeno pile re arwana le wena Baba just let me sit up with that about ena motho o tsile go tsela wa go bella mang ha bella le ma ona se di pake bile re tla sente mo ba hlokwa ene ke bua le na mabana go treke ngwe le ngwe independent ya tima a rena tokela o tsena ka hara tsena ga se tsheke ye ngwe empa ka advice ga le ka ntle tsela tsa advance o ka etswa mme ke ka hore re tla batla kopana le president o tsena ke ka etswa go go le tokomane e tsamaisang baruti e tsamaisang dikereke empa se ka fetisa dikereke se ka fetisa baruti so ke nang tse kwa enda go pa setšhaba se be polite ntho ba ka etsa fela go provide ka leadership ntate moruti Dr. Molemong wa momamedi fela e re ka motsotso le mo fela o ko hlalosa hore na lona le CPSA wa lona mosebetsi ke maemong a tje a tshwanang la etsahala mane Victorious Faith Minister ha ona le bothata pakeng tsa group tse pedi re ka kena dipatseng ka go advice e seng ke la batho ditrato tsona role ya rona so ke ka hore re hloka counsel e tlang ho dira ka discipline but that counsel ya ke tsa ba ka tsa ditrato ya ka molao wa naha e bua ka hore hona le freedom of religion respect individual and number 2 re le ka bua kopana le ba go le ka bua na protection tsa hona di ka tsela e swa I know issue of deliverance le ona re address ka tsela e leng ka yo Jonathan tshwanetse le ka tlhalosa ka tempo that Doctor e re ka lebaka la nako motswadi wa ka re tle re emise ona mona re tla etsa nako mohlomong nako e tlang re kopane re tlo bua ka mogatlo ona wa CPSA re o tlo hlalosa hantle hore na karolo e nkang le hore na ke mofuta ngwe wa mogatlo ke mogatlo o kang wa dipolotiki kapa ke mogatlo wa dikereke kapa ka tsela e itse re tla bua dintlha tseno kaofela ke le buile haholo ka nako e re fileng yona o sengwa letsatsi la ka dino Dr. Prophet ke tete mo batho staff ba go pola nna ya COVID le ga ona la tsete di boss ke le buile haholo motswadi wa ka e re ke bone kutlwe maikutlo a momamedi mona ke tlo tsamaya go khata mahareng mogotsi re utlwe rena ba mamedi le bona ba reng mamedi o ka romela wa hao molaetsa le maikutlo ka tabena empa fela re mpe re sebedise puo e bobebe re sebedise mantswe a batlang a le bobebe haholo re se ra bua mantswe o bana re tlo ba le nako ya hore ke mamele di voice note before ke di bapala
ka nnete re mpe re sebedise puo e mamelehang kapa e dumeletsehileng kwano re tle se ke ra fumana le hore re tlola melao ya ICASA. Wena mmamedi wa kae motle? So ntate moruti Rostov, nna ha ke eme kgahlano le tsela eo Prophet November tsamaisang kereke ya hae ka teng. But e ne ka re ha a ruta haholo ka dintho tse ka reng tse hlohlontshang ditsebe, e ne ka re a ka di beha ka tsela e hantle e leng hore e ka se e hlahelle hampe haholo jwang, hobane mo ditshebeletsong tsa rona re kereka le bana ba banyane be leng hore ha re ruta re tlameha hore tse ding tsa dintho re lokise mantswe a rona hore di se ke tsa fihla hampe ditsebeng tsa bona. Empa ha ke eme kgahlano le the way a tsamaisang tshebeletso ya hae ka teng. Ntate wa ka ha a ruta ka tsela eo a rutang ka teng, ha ke kgahlano, ke kgahlano fela le tsela ya tshebediso ya mantswe hore e kare a ka beha ka tsela e leng hore ha e hlohlontse ditsebe. Ntate moruti wa ka, ke a leboha, ke Archbishop Kgalala ka Waterfall. Dr. November, maikutlo a Archbishop Kgalala ke yang? Yeah, no, what's more good to Mohos? These people they won't understand better shadows. Trouble to Mohosaka, Kereke Yaruna, specialize a deliverance. How could Rapella who tabu baloika away? Obana language kiwile, clipping man, kill language baloi by Bankara Kerek. Huruna Karakerna has a shock. That is soil and a kishano sorry in Yaka in Nessa Pahami. But what's it? When I'm making a car, Jetsakara, Gina Tabalina Lalkelate. Habaka Baba shocked by Lebate, Mputsobani. Because Kereke Yaruna, when Kirapella about Muhamun Kim, Kirapella me, on a list melo can say in Tokatas, but about Buanka and about the Bua Street. Now, what's by Bua Street in the genre, Remukinse in Katas, Channel, Bible usual. I come back in that about Bua, Rentatena Remukinse in Bible usual. So, Huruna language, Lehoja Nabaka Jachana. But what's about Nabaka Kereke into him. So that is why like Kibua Kamna, Kibua Kili free because kids about a Kereke in your own. And remember, Ntozeki di bwa mamilo karatan, akidi bweli bon, akidi bwa kara kerekak, and then akijo sama putoka kara kerekero, hunu yeta langan. So, but wasn't ba understand all. It also can't say hubona, but basa twayalan the language to jola kara kereke, especially kerekes and the deliverance. So, the into jola disabuye yin hubona, but okay, interest sensitive, but runar naptat. Arnaptat. Ntate moruti Christophe, na jiboni molemo wa mokgatlo e teletsweng pele wa dikereke ke Ntate Hloho, because tutwa mo botsa potso o re na o ikutlwa jwang ka clip e ntse matha ya Dr. November. O hloleha ko re a ntshe maikutlo a hae kgotsa ba e bona jwang bona e le mogala. So o nka lehlakore jwale re tshepa jwa mokgatlo o jwang. Mamedi re mo indumela. Ntate moruti ka o dumedisa ka lebitso la Jesu. Amen. Ke dumedisa prophet ka mo. Khotso mo prophet khotso ntate wa ka. Okay. Why Bakresite Basala Mutu Oring has a Mokresite Morale? Basala always Basala into the Shaita Morale. It's true that guy who promote into ya high. Onka the peace, modi messaging at the Sebedisa, who destroy Abanaba Mudimo. Nekereba Kresite, be aware of that man who will destroy a Kereke, who destroy a Udula High or Saxologia like Kereke. Muruti November o eta deliverance, ki eta deliverance. Matimona arohakana aetang. To reply on that, o tlamehile a etse eng. Thank you Muruti wa ka. Hello be mahala fatshe Ntate Moruti Nakedi. Puo e Moruti a buang puo e mo etswang ke Moruti ka kerekeng ya hore in ya haine sa sebetse eng wa etsala jwang we utlwa jwang wena bane jwale this time as le dimona le buang ke Dr. November buang.
Una abua ntho e etsahetseng ho yena. And then ubile straight. Bothata ba rona on the pulpit ha re bue straight, re bua dintho tse di tlo go khatlisang batho ba re ba rerelang, because re tshaba gore ba tlo go tswa ho rona. That ntho tse re sa batleng go di etsa, tse re batlang go di etsa ha re di etsa. Ke le buile holo ka nako ya hao ntate Moruti Nakedi. Ntate Moruti o hlalositse yena voice note ya pele re mametseng ehlile o tloloile ya ho Dr. Hlobo. Ke nahana ha ono ba le tshwaelo dima yona, empa he ke ne ke batla fela hore o tlo o hlakise mona o buile ntlha ya hore ka hara Victorious Faith Ministry ke ntho e batlang e tlwaelehile ena ya hore ho bile mantswe kapa dikarolo tsa mmele tsa motho di bitswa ka mogho di leng ka teng. Ha se ntho e batlang ile hantle. Na e be ka hara phutheo ya hao o kile wa ba le ditletlebo mohlomong kapa dikeletso kapa mantswe a tswang ba bang ba maphutheo a hao batlang wena ba re ntate Moruti ne re kopa hore o ska wa sebedisa mantswe a tjena kapa o etsala hona le maphutheo a hao ka Victorious ba tlileng ho wena ba bua taba tseo? Bogotsa tsa ke le bona ntate Moruti Nakedi ebile yana ke nana o ibile ha matleka a re matimona ro kana ntate thapa tse ba mane di a tshosa every Sunday. That is why I think we be hantle ebile ka re ka be ke itsibile jwala ka e be ya jwalo thapa rona re tlwaetse ka re kereke because ba lo ba ro kana ntate matimona a ro kana and a root wena mo mamedi so thapa rona re tlwaetse but ka go khutswanyana mogotsi le mo mamedi wa Mosupatsela mogotsi nna ke dilane le a ke arabele maphutheng ngaka o bohle bathwana le mathata le ba futhang ke maphutheo a lona Rustofo le bana ba lona ba dikerekeng tsena tsa lona tsena ba o ke sa tsebeng gore wa ile sa ba keep busy because ha ke tsebe ke bona maphutheo lona a sna gore ha le golo kipa maphutheo lona busy mo go tla ntshwara lo tla mo go tswa ka ke a rata jale ka mo madima bijwale ke bona ka re ba tla go nna because ba ruti ba bona ba tsebo ba ye why o ba keep busy because on a serious note ne ke le ka batho kerekeng yaka beking efi amen goding efitile batho le ba kwatile ke batho a sa keneng kereke yaka nix ke batla tšhelete kerekeng ha ke batla monehelo ka ra kereke batho ba kwatang ke batho ba sa tsamayeng kereke yaka I understand so ke dilana le maphutheo a isingaka and always ke dirang west enkwatisa lo feta bona mami wa karatang ke o dilana le batho ba bileng ba sa batleng tate modimo hona le motho a ngotseng mesnto ho tiking le bitsa comment a re ho batho bana di tloelleng di holeng Bible e re le di tloelle morena Jesu a re di tloelleng di holeng mo di tla bona mohlatsa tsela kotulo motho mongwe wa mo araba o re morena Jesu eno ya lona yeo morena Jesu we yeno wa lona yeo ke ena a sentseng dintho okwa bo November ba etsa di nonsense now how so sheba sebile ke controller batho ba tlang go control ke batho ba ditseng le malapeng ba sa tsamaye dikereke ba sa dumeleng ho morena Jesu ba sa dumeleng lentsweng la ntate modimo mar ba dutse bana di dikatse tsa go bolelana ba bang ba hlotswe ke maphelo a bona ba bang ba hlotswe go controla maphelo a bona ba bang ba tlohlola go tshintsa maphelo a bona mar ba dutse ka di data tse ba di kadimang di ntho tsena tse rekisang di data ha o qetile ba batla controller na re ke tsamaise jwang ke etse jwang so a se maphutheo wa ka na ke no maphutheo wa ka ke wana tsa tletse le sonta batla ba tletse le tsatsing nna ke reka tla tletse full ke le ka morore ke ba lele ke batho ba ibile sonta se tlang ke a o tla le bane ba ntse ba dutse ke reke ka tletse lo feta and batho ba utlwile mohloko le ba kwatile ke ba ruti ba sa sebetseng le bona ba ke sa keneng dintho tsa bona mogotsi ha kena motho borute ke kenang dintho tsa hae nix ke ka go ke tsaka ke maphutheo a sa keneng kereke ka ba ntse ba se interested ona ba sampatle ke bona ba ntse ba lwana e se maphutheo wa ka ke ne ke batla e hlake hona mono hore e hlile o bona le ka ditletlebo tseo di utlwang ke tsa batho ba sa keneng kereke mane Victoria no ke sa batho ba sa keneng ba lwantsha le maphutheo wa ka mesebetsi moruti wa lona o etsa tjena ho utlwile bona bohloko mara ntho tsa makatsa maphutheo ka hana bothata next ke ne ke batla hona mono me mamedi wa ka ke tsebo etsala di voice note se di hana o buleya jwale ha ke tsebo etsala jwang re mo edumela Dr. Butwaka khotso mme intate ka yona o ntshwarele ntate ke phetse hantle motswadi wa ka a re kene tabeng ka ntate Rutaba ka mo ke teng motswadi wa ka
ha ba certified tsa go na number 1 moruti ka o yeo o khata wa gae ha o sa gona sepeo sa ona ke se. Number 2 that pastor or either prophet November is very specific. One need to mokereki wa hae ha o ka hae ha o na se phidu bana ha o tibele ba di tsebe na konyeo madimwana a buang ka haro batho a bua straightforwardly ha a pate gore na go e ka la ke ha ona ke ba e pata gore na pate a motho e tswa private kapa okay it's private part of it can be so ke se ta la ka go puta ya ha. Number 3 it need but other comment it's always the people ba saying but ruti na ba kere ki ba mo lastly out of the people ba ta mo ba to ba ta tuso now the people ba we saying Maputeo. I can get you about that tuto. What's wrong? Who him? Would you November on the Mata Asfoto Elba Tusa? Thank you very much. Bilo be mahala fatsi wena jwale ka membara ya kereke ka go gutwa bua ka teng ha le ntse le qoqa le ba kereke mmoho fela le bua moruti o apere mose o rwetse ditopo moruti o ntse di makeup moruti o batla tšhelete 30,000 moruti ke yona o bitsa dinyeo ka mabitso a tsona le lona le bua jwang moya o jwang ka kereke. O tisa to le so se ta lanka me miracle mo so o di ke mo ba tla ke man ka pa ma can the Bible ups and down you can find no miracles so di so de pour ce que du jamais sol qui peut être ça on a des chaka. Thank you very much. All right pele o ya mahala fatse motsadi wa ka hona le maikutlo mangata ka ratshaba hore moruti November o lahletse ke kelello ka lebaka la hore jwale mohatsa yo la rwana le la nyang fela ha o tebang ka sonta ke nka futwa hae it's a prophet ke moruti wa ka motho mo lemo o ka tsa tsang se fa bana fela kana ko enthalena ha tenne mosu ke le buila holo motsadi tsatsi le monate Dr. November. O buile nnete. O motlile hore a re bana bana problem le language ba itlwaetse. O motlile wa support. A le language ba itlwaetse. O bua nnete. And I'm hot the problem because I'm a very straight person. I'm very straight, I'm very honest. Ke ne ke batla ho kene mo mamedi a sa kene victorious re ke rutlwe maikutlo a tseba dipuo tse motho o utlwang ha o tsamaya ka ntle ka mona ibile o kopana ibile jwa le nna ke tšheleletse ba ntse ba re mogotsi wa hao o tsebe gore ha ona le ntho o yentseng melaetsa e tla kena founung ya ka mona la ke ne ke sa tsebe ke tlabe ke tlo tseba gore clipi ke rongwelwe clipi ke batho ba 10 ile nngwe Solanka mo mamedi a ntse a letsa ke batla o bua yena mogotsi batho ba rata gore no bana ke tlhaloseka ka re nna ke re ke nyaka ke na le Sunday school bana ba bang ba baholo ke bona ba ka ra kereke ha ke na mohaleng kuna mamedi re mo dumela Khotso mamedi mme Konta pele ke teng ndatwa ka o le matlhapelo mo kopi wa tlo ha re le batho ha re bazala e seng batho ha go go bona ba re re se re ba mo rena ha re ka re ithuta ntshwane go fokasa ikoni e re ke di tsara le tsena di lengata ke re go le ina le matlhapelo le ane di pitso ya teng ka tsholo tsa November e be ka di lebare o na le African rock mo go tua le ntse o le ya foundation mo re re ntse la modimo e mongwe na le go ya ntshitse o thata ba rona ha re tsebe go mind our own businesses re dula re shebile na di tsere tse di ntseng ke tsena re end up at the end of the day o sa ne motho ke tsena go sa ne tsene ya ne go sa ne tsene ya o ba ne se mashori ya kamaka ke se ba kwana ke se ba ha o kene ke itse re ba ba yana gore se bana le sakere ke ya hao go nka e ha le re ke itse re ba ba ke gore pa se ki wa ntse ke ya hao gona ba le tsena ma hao fit le le tsene ke go tsi wa tsena ha o sa e rate ntse mo o go re an o le wow ya mona dintho di wa di re ane nna ke ke ya mo go November gore ha gona ka tsa dileleng mo ntsileng ka e fita di fiti di atla mara tsa ntse di bona di sa tseng di eng se re ke ba tsa go ma o tho e mo le mo ka tla
o na le moruti wa hae a tlhotlheditsweng yena ene o sa mo sebeletsa ha re ka re ithuta fela hore nna ke kena ha moruti November ke tsa ha moruti November ke nya bona re sebetsa tjena gona tsena na ke o ka ya ke re ke ntse empa fela ile hore ke ga se dile le ke ne ka madi ha o ya ke se go na le dintho tse halang di go bontsha di kopo le tsa eng ke ntse sa re ba uti ba interesa di koto ba uti ba interesa mare re busy and how sheba ke ba galwane and then ba spread and twina in tla ho e jwa ha ebe neng ke bona mpi you need fela ho ba a ke go e bona mpi it's real no khosende moruti November ha tlo tsana a ke ka nne ke tshebetsa hae ke sa shebane le tsa moruti a tlo tsitse le sa bophelo ba ka ba mo le moruti wa hae mo ka tsona ke le buila holo motswadi wa ka le nako ya rona e se batla le mpinyana Dr November hona le ausi o bitsang lebitso la hae clipping eo ako tabena hlake ba ke hopola hore ke yona e ile ya tlisa moruso mongata hore ausi ona wa itseba ausi ona wa itseba e be fella hona mono ke hlalose mogotsi ke re nna o sona le nna ke kula ke se right ke utlwa re ke na le di attack nka unka wena Rustof be go be mona be ke rapella wena be ke laela baloi ba nloile a ke re nka se kgone go ithapela gore baloi ba bue ka ona mara I can pray for somebody gore motho no baloi ba bue ka mothong eno mara ba ntse ba nkentse ke thusala jwalo every time I can attack whenever ke utlwa ke sena ntho ke na le di attack kapa ke low because ba ntry then ke gona go itokolla ka motho ke gona nka mang kapa magase yana fela it's just that mohlane ke na le bothata bono ke le ka sebedisa yena ke bua ka go rapella motho baloi ba bua ka mothong eno re o kentse ntho solo it is not like re robetse le yena then aba bona ntho jwalo a gore ke botse motse ke motho o motsebang o kena ke re ke aka ke se ke tshore ke motho o motsebang a se le bakala gore fela ke mongwa ma no kena ke taba eo ke batla mo botsa go tsena kana ke ya gore hona le puo ya gore ke mohatsa motho ausini like ba ke mohatsa motho like ba ke mohatsa motho mohatsa hae wa tseba ka o teng ka ra ke re ke mohatsa moleka ma yo tsa ba ke re ke rona wa tseba ntho eno e etsa hetse ya le teng mo gotsi ntse tsena di etsa la mahlong a batho na le di one on one tsa ka ke di etsa ka officing ke di etsa ka ra ke re ke mo batho ba bitsing ba ntshebelletseng nna di one on one tsa ka ke di etsa spirit o tshwana la ke etsa deliverance for nna a ke etsa deliverance ke le mong ke ipatile ke gona o iketsa deliverance ka ra ke reke batho ba ntshebelletse baloi ba be ba buero ke ntse ntho tsena le tsena ba be ba ntse batho ba ntse ba ntshebelletse ke le baka la hore fela bo di social media mona ke re motho wa bona batho ba ngotse re ha be motho o na tle le boyfriend ya hae ka patle le monna a utlwa hore no tlo go jetsa mogotsi batho ba rona ba qetwa ke ntho one batho ba rona ba qetwa fela gore fela banka from there ntho ba utlwang batho ba sa ka ba research ba sa ka ba ona tswa bona di short clip tse ha ona mohla batho ba yang di short clip mutaka lo sheba ke ke lo sheba a full video re o etsalang ba itshebela fela di short clip and then motho ba sa matha ka ba nroke ka di short clip ba sa tse bona jalo na le moruti e mong a ntseng a bua ka di private tsa bo me straight we bone ba re ke moruti yana wa pele ana nga ruta ka di thobalano pele ba ngotse nna mo ho ngotse nna hore ke nna mo you get my point ene ka go tsena senna so you can see re batho ba batla downfall ya ka ba batla mpona mo mamedi wa karata batho ba batla bona ke ihlile ke o fedile ka nna but ka bo mamedi engwe e kutlwang in ferekanya ke ena ya hore no in November o senya setšhaba batho ka tao tswang kana go tsena tsamaya mogotsi wa ka wa tsang ke le ka sheka a kere ke na le TikTok ke na ka manta ke na le TikTok kana ena tloko bosigo mogotsi ka tsa tseleng fela ke tse what happen se ke kena di TikTok on di live I was shocked mogotsi a ke bona bontate ba hlaisa di in tsa bona mo TikTokong ba bontshana di TikTokong batho ba ka ba tseba hore ntho e ke buileng ba lo sheba dintho tse bana ba bona ba di bonang di TikTokong and always batswadi ba reketse bana di phone tsa bona batswadi ba reketse bana di phone di iPhone batswadi ba rekela bana di phone tsa bona ntho e ke buile mo mamedi ha le ke la bona dintho tse ka ra di social media tseo bana ba lona ba di bonang isintse ba di utlwang tse ba di bonang ka mahlo you will be shocked di thobalano di a etsuwa social media di TikTok on di eng ha ba qetile batswadi ba na le di guts tsa o le lexana le nna fela ka hore no eng ya ka ne sa phane but kana go tseno ba file bana ba bona di phone tsa di
iPhone bana ba bona ba kena le TikTok bana ba bona bana le hona le tsena tsa dithobalano tsena tse o gona mo download bana ba bona bana le tsona ntho tse di hlala di hlaiswa di phone o gona download ntho tse jwalo bana ba download ba ntho tse bana ba di shebele ntho tse jwalo ba le lesana le nna kana go tsene bana ba bona bana di phone ene tse re kweng ke bona ile batswadi re mo dumela. Hello Mamedi dumela. A re fete mona re tlanka hore mohala o itobeditse Dr. November ka nnete di a utlwahala ditaba tsena ke ntse ke ipotsa fela na o lo kgona ho rera ho sheba ka jeno o lo manya no mogotsi ke na mathata mogotsi ntse batho ba di bua ka dinketse next ona motho ke motshabang next ke tshabela ntate modimo ke hlompha molao wa South Africa, that's all ona motho ke motshabang ona le motho ke tsang stress le batho bana bohle ba ntse ba bua ba tlo nketsa next mogotsi ona motho le ba ruti kaofela bana le ba kgahlano le ona le one and shakang ona le one ke tlo thutumelang ka ene batho ba tla ba tsebe ke buile ntho la radio nyong ka re nna le tšhelete ke e batla nna kerekeng yaka because nna ke me mane be ke o heletsa fela ke sa etse nix ke me mane a ke thusa batho ka mathata serious nna kerekeng yaka mogotsi ke thusa batho ka mathata serious and if batho ba patala ditšhelete dingakeng tsa sesotho ba patala ditšhelete dingakeng di-docteng ba patalwa le bona mesebetsi mo ba sebetsang le nna ke tlo e batla because number one ke sebetsa kerekeng a ona mo ke sebetsang teng ke utlwile mme mong a pota mona ntse tsara ke tsamaya ke lo batla mosebetsi jwang because ke a sebetsa jwang because ke a sebetsa because ke sebetsa man ha a re no tsamaya lo batla mosebetsi ke ne ka utlwa re wa pota because number one ke sebetsa man jole ke tlwele o ne ko sebetsang because everywhere mogotsi ke na le batho ba sebetsa ke na le motho ya sebetsang haka ka clean ya cleanang ke na le motho ya sebetsang gardening ka ntle e ka se re batho ha ba re ba batla tšhelete be ke re batla ba lo batla mosebetsi no ba sebetsa it is my responsibility to pay them it is my so then it is the responsibility ya kereke nna mogotsi a ke tshwane le lona le baruti kaofela ba mametseng ba tshabang go batla tšhelete maphutong ke a e batla and a ke tlo compromise and a ke tlo tshaba gore ke batla tšhelete because nna ke sefa kereke yam and ena ke a batho bana ba yang di-taveneng ba fihla ba spende tšhelete tsa bona jwaleng ba bang ba spende tšhelete tsa bona bohloleng mara ha tšhelete e tshwanetse e fuwe nna batho ba fila gore November tša batho ba re ka nako tseo bona ba nka ditšhelete tsa bona ba di ise ditlapong ba ise di-taveneng ba je tšhelete tsa bona batho and ha ba qetile November tša tšhelete tsa bafutsana ka nako tseo bona bafutsana bana ba bang ba nka ditšhelete tsa bona ba di ise ditlapong ba di ise di-taveneng hona le bafutsana ba nkang ditšhelete tsa bona tsa go qetela ba di ise ditlapong ba di nke ditšhelete tsa bona tsa go qetela ba di ise dithavene ha ona motho a reng thavene ja batho ha ona motho a reng batho ba dithavene ba ja batho ha baya le batho bana ba nwang jwala ha ona utlwa motho a tise gogotwa ntse gore thavene re jwa ditšhelete rona bafutsana ba e ntsha mare go nna go tla botho November ba tla ba tise digogotho mona motho a ntse gore November o ja batho mo mamedi wa ka ratang nna sentse ke le jetse ba tlang kerekeng yaka le tsebe gore nna tšhelete ya ntshiwa kerekeng yaka ene ke a e batla ha le science ke a e batla mo mamedi and there is nothing wrong because batho ba sebetsang mesebetsing ya bona ha ba feel gore ha ba patale ba etsa ditoitoi a ke tlo compromise nna ke tlo bua maka and I'm not going to fake because ke tsaba gore batho ba tlo re one rata kapa on rati a ke na taba le yona because number one bilo batho ba sa mpatle ngwana jwa ke ba sanketse next so that's the waste of time mogotsi ke kene ka bike last time ke ara kereke ke tsama ka bike yaka ya 2015 ya Harley Davidson ke kene ka bike ya 2015 ke rokwe life ya ka yetsa 2 million batho ba mfollowileng 2 million more than 10,000 ya batho ba criticize ka ntho ya ke nang le yona ya 2015 ka kena ka limousine e ke nang le yona ke gola ka 2016 ha isa le ke nang le limousine ke rokwe ka tselengwe tshosang wa tswa bekeng e fitileng ke ya kae ka Toyota Corona ya ne ya ka inyana a fika ke misa ka ntlha ona tlhapa wa tswa ke thutang ke re batho ba sleg ka mantswe jole ba ne ba mpatla gore ke tle leveleng yena e fatshe ha ke tsama ka Toyota Corona jole ke hona ba nshapela matso ha hona comment ha ke a rokua bekeng e fitile but last week ne ke kene ka bike ke rokua ha ne ke kene ka limousine ke rokua ke kene ka Toyota Corona tsena tse nyanyana tsa galenyana ha hona comment ha ke a rokua next ke mohlanka modimo never because why batho ba tla re phela bophelo bo tshwanang gore ba tle ba gone go rata mamedi nna se litse kitse e tsantho le batla go yetsa tlo le etsa ditoito le kalameng di bisi le e kwala kereke tlo a ke tshuwe a ke a tshuwa mogotsi a reng ke gore ena ya kwala dikereke empa fela e bua ba neng tateo ka mokgwa buang ka teng
ka re ke motho a bo Mpumalanga ka kwana ha tsebe le e kre mara batho rona o na le batho a o kelelo tsa bona sa tsamayeng hantle o ka fumana ba se ba gadarile ba moemetse a le Mpumalanga na le siko ba se ba bina ma ba beile di card box Motse ka ke hopola hore ka nnete taba tsa rona di fella hona mona ne ke hopotse hore Mamedi o tla kena ya sa kene victorious Mamedi a kene mona mohlomong ya na le maikutlo le ena hore ka nnete taba tsa rona di eme ka tsele jwalo athe ya hae le Dr Prophet Hlobo ka nnete yena o la hlaibe ya taba ya hae hore ba kena fela ka boeletsi e bang hona le ho se utlwane pa bo moruti Hlobo bona ba ipolaya ke utlwe a ntse re ba reding engwe a re ba batla government ba hona jwale ba tsa ba molla government hore government e intervene e tlo tsamaisa kereke ke mo jwetsitse le hona jwale ke ba njwetsa batho bohle ba king ntho ya bona king CPF Mamedi re madimela Imela ntate o happy ya mme Thapelo Malazalwane jealousy ga ke tsebe la ke ntse medimo e hloka gore ntate November ha ona le limozini o na le kolobentse nna e ka toka gore o moruti e direng o lutsi di ka ga ba edile o thukanana masimo ana le 12 masimo a mangwe ya rahlanka ba modimo ana sa le ngoti bona na le batho ba sebetsa mo a e fepang ka sa moya le mo fepa ka sa nama and how the lifestyle how is that expensive e tama ye mong now go hard nna ke re tswela pele a sa batleng a utlwang a na le bothata a kena kerekeng ha o tla tsamaya a ratang hana tsamaya ene ha o fetse batho ha o yene tshwaneng le ba fetsa dipokotong motho kerekeng o nehela ka lerato le rona mo re leng teng dikerekeng tsa rona re a nehela ha o sa batle ha o na nehela a ratang that on people o na le batho be ke tsa mohlala ha ka deng tshela ke bua le motho mo ntse government ya rona ya matata e re motho a emeng ha ke gole ha ke motho a sa sebetseng mara ha ke gole 350 o ba le motho ba nteng ya ka go kena tšhelete e ngata ke kena ka yo ba ke motho a izamang bophelong a nteng a kopanya re tsisa yesa eng tsala ba 350 mara ya tsubang ya upe ba mo fa 350 a be deep distraction mme are hello mama re le buile haholo mme amene motswadi wa ka yo a tshibana ke batla go kena mogale wa hana Mamedi wa ka ne ke re fe Mamedi mo sebaka motswadi wa ka re le buile haholo ka maikutlo a hao Dr November ha ke re na se me ya se hlalose qetella ne ke re te Hlobo ka CPF ka pakeng mogahlo SA ona mogahlo na bona o itse o ba kopa government e tlo tsamaisa kereke. I was very disappointed at qeta o tshwala I saw which ka ba mametse ka ofela bona chairperson whoever secretary. I was very disappointed. Number one ke ba jwetsa ke le radio nyengwe ka I'm very disappointed hore ba kope mogahlo hore o tlo tsamaisa dikereke. Number one ka COVID mogahlo no o ile a kwalla dikereke a qetile wa bulela dithabeng. Mamedi ke yona o khotlile Mamedi mo edumela ntate moruti wa ka khotso ntate moruti ya mahao le go bolokwele ka ntate moruti ka mahao ntate moruti ke dumedisa le Dr November ka mo ntate moruti ke re modimo go tsabele yena thank you ntate wa ka thank you prophet amen ntate bontate moruti ba ka nna ke le tsene ke batla go hlaisa fela haholo go ba tlotsuwa ba modimo ke dula ke bua le bona ka ha ba bua ka Dr November hore ha le ya social media ha le bui le yena le bua ka yena ene jwale ntho yeo ha ile hlaise le betere hobane e hlahile sebe hobane ke go seba hobane ha o bui le yena o bua ka yena so ha re etsetse bo betere ka tsela efeng kapa efeng ene ke shebile batho ba batlang ba complain haholo ka taba tsa Dr November ha se batho ba kenang kereke jwale e hlabisa dihlong ebile e utlwisa bohloko go bona ba Kriste ba batlang batho ba tle ho modimo ba tlo entertaina dintho tse jwalo le batho ba sa tsebeng modimo ntho eno e etsa hore ba pushetse batho hole ho modimo go feta ha ile hore o na le bothata
ya go yena go mmotsa hona le moruti mo ne ke bua le yena re Dr. November ha leveleng ya hae ke re ho yena ha ke leveleng ya hae ya hao tloela ho bua ka yena tsama ho lo batla batho ba leveleng ya hae ba bue le yena hobane ha o itsa tjenana o a seba jwale nna ke ne ke kopa kereke ya modimo fela hore mehla e mebe ha re hlokomeleng ha re sebediswa that is why video ye itse ha ke bona ntate moruti wa ka lo batla full clip ke utlwisisa hore na ho etsahala jwang hona le ntate ba bang ba nentse ba ebile status tsa bona ntle ke ba sendela e full ka mora mo ke ntse ba re moruti re swabile ke ntwe re yentse so ka ba ditsa re e ka re modimo a ka re thusa go pele o nka qeto a go batle mahlakore kaofela before o nka qeto jwale ke letwa ka yo ke batla go tshofela jwale hore batho pele re nka qeto ha re itshebe mo rena re boma ke rata hore ntate moruti Rustofo ha holo ba ruti ntho e hlaela moruti mo jwalo ka le wena o le moruti e tlo hlaela ho sane ene tsela ye o etsang ka yona o moruti mo nka jeko le wena o tlo etswa ka yona ye ho sane ke a le ba batho ba modimo di makgotso a ngetsetse lona hantle ke le wila holo ntate moruti molaetsa mo ke neng ka kwano ka mona o re o tswa ho nongeba o re ha wanang le tsohang 8 ho November tsohang 8888 and if motho ana le problem le November then ha stop mo follower o tshojwalo ke maikutlo a hae re kutle re mo edimela o tla moruti hape mtsadi ha ba ka ba le ke moruti wa November let them try November to court ha ka ba moleke ke a lebo molaetsa mo bona ka mona re ho bona nobi mohotsi ha ke tse bona le pueno ba tla iketela mo no what's about mohotsi monna la ka se la fella ho wena man ya mohotsi man wa tlo mogotsi o na le ntho tse batho ba sa di ke go ba qetele ena ya bo thank you kan ya mogalo ke re ba re government e tlo ba tsamaisa mogotsi sheba bontate hlobo government ba reng e tlo tsamaisa dikereke yona government e hloleile jwang tsena di municipality tsa lona ka o fela mogotsi ha o ya hohle ha ona ditsela everywhere government e hlola go tsamaisa yona e hlola go tsamaisa di intsating ka o fela e hloleile ka sehlo ha o qetile bona le batho ntse ba re batla government e tlo tsamaisa kereke gore kereke tsamaya it doesn't make sense you can imagine if o bitsa motho ya hlolehang ke o tsamaisa government e bore o bitsa government gore government e tlo nthusa le tlo tsamaisa kereke le tlise melao ya kereke ba hloleile ka bobona ke bana ba diana mehlena ba lelekana mehlena di municipality ba theolana mehlena because ba hloleha batho ba safara ka the same government ha re utlwa maikutlo a mmamedi khotsa mmamedi wa mna tele ke ndate ha monate motsadi wa ka ndate ha chiki nna ka nnete nke ntate November a etsa motswadi ka nnete le bibileng kapa hohle kapa ka ibodumedi ha ona ntho jwa ha hona ntho e jwalo ntate November o etsa bobodu ebile ne o re le batho ba hae e kare o ba zetile hore ba mo support le batho ba ba hae ba sentse e le dibodu ka hae le dibodu ha hona molao o dumelang ntho tso tsa di buang tseo hobane ka mo ka kerekeng ka mo ka maleng ka teng bana ba banyane ba phatseng tumelo eo e ngwana e tla re hotsane ha gola a ba enkela tsela ya hae o tlo enka jwang tsela ya hae e lokileng e motsa bo Christian ha November yena a sentse a mo tlatsitse dintho tse pedi ka hare ka go ditebetsa hae me o gore ke utlwa mme ke ne ke batla fela hore ke utlwa rena o mametse o tswa re kala o buisano kapa o mametse selhare ke mametse ho tswa le kala nka ke ne ke batla e seng hampe motswadi wa ka ne ke batla fela hore ha o ka ba specific mohlomong ka ntlhaile nngwe kapa tse pedi tsena tse ka tisang re mohlomong bobodi bo hlalosang ka bona e teng tumelo e buang ka di-private party ka hare ho tshebeletso e teng tumelo e buang ka hare ho di-private party and a sa di-cover a sa dietse a di beasela puo ha e yo ntho e jwalo ke moruti ya rutang phuteo eng o ruta phuteo e dirutwa tseleng ke a lebo ke le buile holo motswadi le ha mme a sa itlhalosa mogotsi o gore pele o ya ho yane re khutlela o ile mokgatlo wa ntate hlobo o go bue mona ho maikutlo a mme no a ke mo blame mme ebile ke ka mo kwatela because let's la buang ka yona wa bona ha e ka ba nna ka puo ile nngwe ebe bana ba bona ba tla followa nna
ene ba tla etsa dintho tse ke re madi etse especially tsena tsa di-private go bolela bomme bana ba weak for leader bana ba bona ba weak e tshware mo naganyane re utlwe maikutlo a Mamedi re tla khutlela yona Mamedi mo le mme ntate November ke tsa ho afile mme e na le bothata bo bogolo sa disitse e bua ditonte tsa bona bomme ga ke tsebe gore na ga di bua se le bomme o sa buiwang ntho ga e bue o bola tsa go mshiba o itsanyana ba go jwang ngwana ga o tlo tseba nnete jwang gobane ga e bue o tshwanela le gore ngwana ga o ntse gore ntho na e bue bana ba rena ba tsile tseleng ke ngwana go gobane ga ne re tshwanela gore re ba rutse gore ntho e bue se ba nna la epotlela na ke bone go na le phoso mo ntate November a buileng teng le ntate November ga ona ntho e buileng o na bua ntho e ne e sa galla mo fitile teng a metseng nna yaka ba di fela gore re di ne ke tsa o le gore na nna ngwana ka ke mo bolela jwang ha ke mo kgalle ene a ke tsebe a ra tswa seleng gobane wa tseba gore ntho e ntse ke ntse ene ha e bone nne ntse le le ka tshwanela gore e be le teng ka tshwanela go di ka le se na lona puo ka le se na lona jwale le thata re ntse re hlalosa ka le gona go le dinana rena batho re na le melao ya rona re batla go tsela tse di busang makgwa rona ka tsone le nne ba ka medbo a buseng go ya ga tsela ye nna ke tsantsa same as le ba ruti ba ba rata tsela e ba tlang go direka tsa bona ba tsamaise ka yona ba ka go ba ruti ba ba tsamaise direka tsa bona ka teng ene re tsetse ba ba ra tshwana le tsetse ba ba ra lekana ga le nne ha lekane le nne ha e lekane ene ile tsitse ndate ene ha le re ka ra ibusa mo kwa nna ke le tsena bua straight go na wanga ka tsanga bua straight ke fomba tsala ga le ke ra di mo mo jwa ha ne ke se ka di mo na go ke mo aga di ka ke straight e shame ya gore ile nna le yena go ka bonne so ha ke bua ka yona gore ha ke se re na ha le so tshwantse di teng ke le bula holo motswadi ka maikutlo a hao le fa gotseng o re kapa ke gotseng o re ntshwarele Mamedi wa ka dumela ntate November ho bona empa ke rata ho se latle tshepo ha hao hobane bona ba hloleha empa modimo teng ke maikutlo a hae ano ntate moruti no re bua taba ya o no bua taba yena o no arabela yena e mo Mamedi a ka tangwe arabela a ke tsebe ya me ya reng ke se bodu sam le ke re ka di bodu ka ofela o tla ba very disappointed if a ka tseba batho ba tsamaya ke re ka gore ke boma she can be very disappointed ya o qetela ke hore it means mo go tslo go jetsa if o na le bana Rostov ba ele bana ba hao o tshwantse wena o be le influence done batho ba bang bana ba ha ba kopana le rona at least wena o bona le influence maaka baneng ba hao ke tsa sense but if rona re tlo ba le influence baneng ba ho tsho wena weak as motswadi weak if batswadi wena mama if ngwana hao ka paka la pulelo e lengwe yeo ke buileng e bile re bana ba hao ba se ba follow ba se ba yetsisana ba se ba bua the way ke buang ka teng o bolela re wena as motswadi wa bona ya phela le bona o weak haholo mama ho tsho wena una influence baneng bao because as ke bua tjena na ke na le influence baneng ba ka as much ba ka kopana le dintho tsa lefatshe ba kopana le dintho tsa di le re bitsa tsa social media but number 1 ba tloa ba se ba ke na le influence o bona ba mamela nna ke na le matlodi ma bona that is why le kereke ka ke etsa jwang kereke ka mamela that is why la ba fihla mesebetsing ba sa shakeing because nna ke nna mothana di influence o di ma bona ho feta batho ba bang so as a parent if bana ba ho Mamedi wa ka ratang ba adopta nthongwe lengwe o tshore wena ko wena ya week Mamedi wa ka ratang simple and matlek molaetsa mongwe katang ke ena ka kwano re ntate moruti ke kopa ho botsa hore na ho ne ho sena mo ntate November a ka buang ntho tsena tsa hae e singa kereke mo bana ba mametseng teng hobane bana ba tlabe ba rolela tlhompho ke ntho tsena a chiki re ke bone moruti wa ka ntate moruti Novi o bua tlhaho kapa bophelo ha hona ntho tse mpe mo ke mme Mahloni ka mane ka F section una dumelana le yo gore nka bua ke tla di bua ka mogose
because dintho tsohle tse ke di ba mona ke tse batho ba fetang ka rotsona batho ba America batho ba Botswana batho ba kae batho ba Gauteng ba feta ka rotsona so if ke lo di ba khwaneng bona ba tla tseba jwang ene ba tla thusala jwang because ka mora yona ntho ene ke buile mo hona le batho ba tlileng mona including le baruti there are 2 pastors ba tlileng mona ba na le problem e jwalo and ba ba mogotsi ba lowe ba bang ba lowe ke di ex tsa bona ye mong ke ntate neng a founela mphomotse la brara re mphomotse nqeta mamela ntate no ka la bobedi a re mphomotse ne tshwantse ke lo gaola botona baka pele no me hospital because ke le ka hladi rashinyana fela ya ba ba topa ba bole a re ka moraro ke mamele pastor November ke decide le re ke tlotla ke re ke ya ntate moruti November ha sa gaola so if ne ke di buetse di khoneng batho ba le bothata bo bokanakana ba tla thusala jwang if re batla go pata dintho mo mamela ka rata lona pata ntla lona because mohlomo lona ona le ntho tse di tshabisa tloela nna motho ya willing go bua ka di experiences tsaka le dintho tsohle tse nke tsalang ene ke sa tshabe go bua ka tsona ibile ke sa tshabe go rwa ka tsona ibile ke sa tshabe go ruta ka tsona because kotelo ya kotela dintho tsena ke ruta ka tsona ke bontsha batho because ka moramolo ke buile ntho jwalo ya ba batho ba thusa ba hla ba bua re tate moruti re na le bothata bo jwalo ke le ka o kena di voice note empa di hana ho buleha ke tsebe na ho etsala mogotsi a se le bitso la hore mohlomong ke re ke a buella empa hona le moradi wa ka o kile a tla le homework kana ko ngwa re ke tlo mo thusa homework ha mpha di buka ke bula ka pele ka mo ke fumane yona ntho ntse bua ka yona yena tlamile a le ibole mona ibitswa eng mona ibitswa eng ile ngore ke le ka hore ho moamedi ne ke re ke tlo tshwala tatele wa bona ntho yona ne ke re ke tlo bua mogotsa ka bile ke o pa ska tswa molomong wa hao ke ne ke re ke tlo bua ntho eno hore wa bona tsona ntho tse bana ba bona ba di ruta dikolong ke mogotsa ka bile ke o pa ska tswa molomong wa hao mo mamedi ke yona le yena o beta o e kenya mona o re ntate moruti why le sekolong bana ba rutwa ka thobalano mos ba di rutwa ntate ba di ruta and go with it is not like ke nna fela mamedi wa ka ratang a buang ka yona ntho tsa social media but it says that batho na le bothata ha se le re bana le bothata ka ntho e buehang batho bana le bothata ba re bua ke mang ene bua ke motho ba sa matleng that is why Facebook everywhere sa mo sheba batho ba kwatileng ke batho ba ntseng ba sampatle ka kate mama o bua nnete le wena mogotsi o bua nnete bana ba bangata ba di etsa dintho tsena ba di rutwa sekolong ba rutwa le di private tsa bomme tsa bontate ka ofela tsona but it's just that empa ile re fela e bua ke nna and then jole hantle jole bothata ke nna wena mamedi wa karata ene le ba yetsang ha re qetele he yane ya ntate moruti hlobono o kila ra o kena hanong o hlalosa hore ho bona le ka re bona ba na le maikemisetso a ho isa a ho bua le mmuso hore mmuso re hlokomeleng ke re ba ipitsetsa mathata a tshosang ba ipitsetsa mathata a tshosang mogotsi le mo mamedi ha ona motho a sa tsebeng hore di taverne ke tsone tse butsweng pele number 2 ha ona motho a sa tsebe hore di taverne ne di tlala 50 in etswa kereke ma di taverne di tletse ho feta ka ra kereke the same government o ibitsa hore ke kopa le tlo nthusa tsamaisa kereke the same government mogotsi wa ka e hlotseng ko patala batho le ho thusa batho ba yona o ibitsa bo re no ke kopa le tlo thusa kereke bontate hlobo ba ipitsetsa mathata ana a tshosang because ka tsatsi le leng ba tla tseba hore government e ke eng because qetelo ya qetelo ba tlo makala mohlang ba se ba sa tshwanelang ho rera ho ya ka lentswe la ntate modimo ba tshwanela ho ruta ho ya ka government ha ba yetse ntho ya bona ha ba yetse ba ibitse government but nna ke re ke ena government di masipale kae everywhere wena mamela ka rata e sukula ebile ba theolana mehlaena ha ba qetile ditheme tsa bona ba tla ba lelekuwe wena o hlotso jile tšhelete theowa mang o hloleile eng ba bitse ntate hlobo le ipitsetsa mathata mo mamedi nna mpa le tshwenya fela letsatsi lena le kana la utlwa ye nngwe hape le mpa le tshwenya fela ke le jwetse ke re mamedi wa ka ratang le hle le ntho tse strong because letsatsi lena ke a kerekeng phase 6 e kena ka 10 tloko mona botshabelo pele nyora la thuto e kena ka 10 phase 6 kwana e kena ka 10 tloko mamedi wa ka ratang le hle le ikemisetsa mo mamedi ko pa leng kotlo Rustov ke tshabang tate modimo ke hlompha lentswe la ntate modimo ke tshaba le molaothe ke tshaba le tsamaiso ya ke tshaba le ke hlompha le iseng o itshaba hlompha le a rera mo Victoria se ka pogeta le bana ba le rera kapa le bua ntho tse fela ka mo mogotsi wa ka tlo batla ebile nna ke re ke tsa di demonstration ka lentswe when ke rera lentswe la modimo ke a le demonstrate
bekeng e fetile ne ke rera ka lefatshe la semoya le lefatshe la senama ha qetile ke nka thapo ke demonstrate ntho eno hore baloi ba operate lefatshe la rona la semoya leo rona ba Kriste ne tshwantse re operate ho lona because Bible e re tsamaiso ke moya modimo ke moya ne ke ruta ka ntho eno ke re ka bomadi ba be rona ba Kriste re santse re sukula ho thepa lefatshe la semoya ke ruta ntho tseo ke be ke re baloi datiso baloi ba kgona ho bona katleo ya ha wena o so e bona because ba bona lefatshe la semoya because ba operate lefatshe la semoya ke ruta ntho tseno mogotsi wa ka ke ruta lentswe la ntate modimo to an extent le batho ka ra Facebook ka le batho ba mfolo ba re ntate rata lentswe la hao le the way o le hlalosang ka teng le the way o le demonstrate ka teng utlwahetse mokgotsi wa ka ke tsemantswa ha o qetela jwale ha ke tsebe na hore re lebelle eng hape hobane jwale ha ke dingata haholo na mo ke boneng o tshwere bodugo bona ba mme ba ka hare o ntse hore bana ba apara motse ba sele bana ba nna go telele ba le tsona tsene ke kgalemela le tsona tsene a ke re ba ruti jwale ba tla ho kgwele ka morao fela ho o tshwantse o apare hantle o le mme o apare ntho etsang buka pele mogotsi lona le bana ba aparang le underpants tse tenya o fumane ebile ka rena le sunroofunyana ke ne ke le kgalemela because qeteleng ya qetelo mogotsi wa ka mogotsi a tsana ka ne ke be le kgalwana hape mogotsi o jane re le babedi fela ne ke tla go bontsha ka bone jale maru a tv e ka la wa apere yona bvd mogotsi na le dinkunyana ho na le tsena le dinku ena le dikgonyana ke ntsena hore jale mogotsi a ke re mogotsi jale bana ebile o tshwere bodugo bono bo tshwere tsena ke re bona jale ke la ba ka boteng ntse ke di bona ke la ka boteng ke la ba ka boteng mama di dumela ke a kgolwa go qetela jwang le kae re teng le kae mme mme matlhatelo hape wa tseba ko go tse e ke thabileng ka teng hore ntate mo go tsino November o bua dintho straight ko go e tlatseng ka ba ke fumane mohuti ya tshwanang le yena ka nako e ke nyalwa ka gola nka ke sa dithosa ke bua tsena hobane ke di bosi ditong wa hobane nna ka ke sympathy ya ka kerekeng ya ka e kgolo ke kenang ke ha ba bala dibese tse le tsang kwa la hlogo tse itseng ha ke kena ka tlung I told that to do. Who's not more than invested? Haranku. Haranguta for the no tinavang, Haranguta for the no paravanga who will see a monazama. Had I told you about what's in November, it was a Pahama, the money. In the moment that that's a man one, other than Yalan one. I thought Samaya Alova Mukola Kante and Yaka Kuntamuna. Ka teng ka be ke bua straight mo la moyeng mare tse ha ke na di bua ke inveta ka go ithute ka botjha ke se ke di bositse go rena o le mme o tshwasi tshware wa mo tshwantse o tsene ha o ka tina ke re ke kena nna ke ne ke ba lwa di tsa tsena o tlo fela ka mosadi ya gabane bo ba la ntla ha o tlo ira la ba we are ka ditini ke intane ke don't go specific ka bua na we a ka pele at the end of the day you get another one of the steps of the divorce na divorce ya udimi ya na one go bane a ne ba sa ba tshubua mo go tsino November tsela pele into the way le nka teng o ska ba ditaka go re ba ba tshora ba ska ba tlo mo dibente go bohloko ya lo bo divorce ithote monna ka nsi ene itse ke shaba ka fumana aka malongwana na teng lo khatenne kinye na iditse monana ha se re pheta le na ditse ka ntle le ka thoko ke kopana le bona mino sa tshwarabile ngwana Hoda le nna ke ke na lo khatlhele le ya rona le ntse ba tla le kana la ngwana lo nda ba fa ma butiene ma ke tshotse ke go tsite ke nne la ke mona ba le ke go tsite o ile ba le ba le ampa la scripture se se specific anga ka utlwisisa gore na go se jale lo re o bona hore tabara nna sa role madugwa a bo mme ka hare e tlile e tla sebetsa o be ile mohala ka thoko mogotsi ke hlotse jwale mogotsi mogotsi mme no bua ntho bohloko mogotsi go jetse nnete dikerekeng ruta lentswe la ntate modimo everywhere ruta lentswe la ntate modimo le Facebook ba ntse ba ra ke ruti lentswe la ntate modimo ba ke ba ithute ho shebella di full video tsa ka full video mamedi is in the clip re kerekeng re rutwa ka lentswe la jobo ai ngwapa mamedi re bua bo jobo ai ngwapa but re le betro batho ba ditseng ka ra kereke mogotsi ke batho ba malapa
ke bontate ke bomme ba hlokang ho rutwa ka dintho tsena. Jwale ha ke ruti ka Sontaha dintho tsena tsa barukgwa ka hare mamedi, ke ruta ka Labohlano mane mo ke tinang mose. Ene ke hlalositse le ntho ya mose mo mamedi, ke kopa ho iphetana ka re ntho ya mose ke tenne because ke ne ke batla fela hore ke hlae ka ntho e batho ba sa itlwaelang. Ke ile ka itjwetsa ka re ke batla hlaka ka ntho e batho ba sa itlwaelang, ene ke tlo bua ka ntho e sensitive. Ke ruta ka Labohlano le leng wena mamedi wa ka rata, because hona jwale taba ka e se di TV, ntho e ke rutang ka yona e se le Free State TV. Moruti Rustofo wa tseba wena mamedi, every Friday mamedi ka bo 9 le tlo e bona. Jwale ka Labohlano mo mamedi kopa le nkutlwe ke ruta ka dintho tsena tsa meteno ya bontate, because ke elelletswe gore a rena batho ba re rutang, bana ba rona bana batho ba ba rutang. Number 2, ke ruta ka tshebeletso ka dikamoreng, because ke elelletse gore baruti ha re di bue dintho tse jwalo, ha re bue gore bomme ba lokela ho itshwara jwang ka dikamoreng. Re bua tsena tsa bo joba jwalo ka mme a qeta ho jwalo a re o rutwe ka mosadi ya bohlalo ha hantle hae, but a re di ruti dintho tsena re ka bomme ba lokela ho etsa jwang, ba lokela ho tena jwang. Mame tsa mo sheba dintho tse ka dikamoreng moruti Rustofo, o lo sheba batho ba tenang dintho tse jwang. Ka nnete tlo kopana le motho wa ntate a tenne skipa kapa mme a tenne skipa sena le hlooho ya presidente ya kgale sefubeng. O le ntate o tshwanetse o paqame hodima sefuba sona sena. Hona le monne mong wa presidente ya kgale bohlomi bile no sa borate le presidente ya teng, mme ke yona sa stenne mokgotsi mpitsitse ke tlo bua butle pele ke a qetela Momamedi e nkele ditshebeletso tsa mapato tseo Phenolo Funeral Home e neelanang ka tsona. Re se re amohela batho ba dilemo di 18 ho ya ho 94 ka waiting period ya dikgwedi tse tsheletseng. Re amohela batho ba tswang dinaheng tse ding bao bona re ba sebeletsang fela ka tjhelete ha ditokomane tsa bona di le nakong. Ebang le babedi le kentse motho a le mong policing tsa lona, re kgona Khwela fela ka mo ke remme ntse na o dilo yona ba dutse nako e telele di twa mokgotsi wa tsa a ipuela ka nnete ka tse di ka kena ditaba tse di tsereng ka tseno ke se ke le bilang ho lo hlanta tse mo go tsa
bobedi e nkele ditshebeletso tsa mapato funeral home e neelanang ka tsona. Re se re amohela batho ba dilemo di 18 ho ya ho 94 ka waiting period ya dikgwedi tse tsheletseng. Re amohela batho ba tswang dinaheng tse ding bao bona re ba sebeletsang fela ka tjhelete ha ditokomane tsa bona di le nakong. E bang le babedi le kentse motho wa lemong polising tsa lona, re kgona ho le thusa ka tshebeletso ya lepato le ya tjhelete. Ebile re se re na le cover ya 20,000 rand. Bakeng sa dintlha tse toma etela dikantoro tsa rona number 900 B section haufi le Interstate Bus Lines. Re ya hola shopping complex haufi le lebenkele la Choppies, Thabancho ka toropong haufi le dikantoro tsa poso, le Moroka location number E4095. Ho feta mona o ka re letsetsa dihoreng tsa sebetso re fumana ho 051 532 9002. Hotsi a re qetele e mashome a metsi mene metsotso pele hora ena ya bo robong. Dr. November mogotsi re ne re le ntlhenyane o no petella taba ya ena ya hore mmuso o nke maikarabelo dikerekeng. no se ke qetile mogotsi se ke itse bontate go ba ba yetse ntho mara tlo backfire kerekeng le ho bona ka fela yona se ke qetile mogotsi ka re marine se re tabeng ena ya marugwana maholo ne ke hlalosa tabena hore mogotsi nnete sebele mogotsi ha ona batho ba sa bone hore divorce rate ya divorce e hodimo ana motho a sa bone ntho and remember ha ke ruta ka dintho tsena ke hlalositse mogotsi ana ke tena mesi hore ke batla tlo ruta ka tshebeletso ka moreng ke tlo ruta ka thobalano o lebaka la haola wa apara mesi le bo ditopo ke taba ya hore o kena ditabeng tsa malapa batho ne ke batla ho hlaha ke le faninyana ke hlaha ke o kgona ho demonstrate ke pele ke batla before demonstration ke ne ke batla ho hlaka ntho batho ba sa itlwaelang ne nke ke ka hlaka sutu ke apere sutu be ke re bana beso re tlo bua ka tshebeletso ka more no ke ile ka decide hore ke batla ho tina mesi ke batla ho ruta ka manyalo but ke batla ho ruta ka tshebeletso ena ya ka moreng so ka nka qeto hore ke batla ho ruta ka tsela mane e tsheisang iska ba because ke tlo bua dintho tse sensitive that's when ke le ka tina mesi o ngopotsa ntho ngwa ho tshwadalo puo e hlaellang haholo setjhabeng haholo ka taba tse tsa malapa ke hore o hlotse ke manyalo ka makgetlo a itseng ke kopa e be ka mokgo e o e be jwalo o hlotse ke manyalo ka makgetlo na o ka ruta eng motho ka lenyalo wena lo hlotse advantage ya ka mogotso ka kore e bile nna tsele ke hlolileng ka ona better good ke ruta ka tsona ha ona mohlang ke ipuellang ha ona mohlang ke tlhaisang ke le bitere ke ruta yona ntho hore ke hlolile ke le ka faila ke yone entse hore ke eme ka maoto because ke nka di faila tsaka tseo ke tsebang hore moholo ba bontate re a di etsa ke ruta ka tsona hore bontate re faila jwang manyalo a rona re faila jwang because ke na le experience ya bobedi mogotsi wa ka ha ke tlo hloleha go ruta ka ntho e ke tsebang hore ke ntho e ke na le experience yona e ke tsebang ke tseba ka bad or good ke a tseba ya boraro mogotsi wa ka di meslara di aha matlo a matle for batho ba sena matlo mara ba ahela batho matlo a matle number 2 di doctor di sebetsana le batho di thusa batho ebile ha re fihla di doctor ha re di botse hore doctor wena mosadi wa o kapa o kae kapa monna wa o kae doctor re thuswa ke di doctor because nthe re hlokang ho bona ke thuso ya bona ya boraro re ya di lawyer re ya di psychologist ba fihla ba re cancel ba bue le runa ha hona mohla go botsa psychologist wena mosadi wa o kae kapa monna o kae because nthe important wena ke thuso ye o e tholang psychologist so motho ya tlo ba le bothata ka nna hore November o hlolile momamedi wa ka ratang ko wena ka nka nkato because to the same person ya faithing kapa ya nang le di mistake tsa di entseng you can learn so much o tswa yeah ke utlwa hantle mogotsi wa ka e re phethele mogotsi ha ke tsebe hore na ka nnete puo o e beile puo mogotsi ka mokgwa o kgonneng wa rabela ho dipotso tseo re ho botseng tsona le maikutlo ka nnete a bileng teng a momamedi ha ke tsebe mantswe ha o phethela mohlomong o bua le momamedi wa mosupatsela pele o tswa ka fa ya mogotsi wa ka nna ke tlore momamedi wa ka ratang le lona Facebookong e se ka kareng tate modimo ka le thusa wa tswa momamedi wa ka ratang ke motho ena ya maintang ka business ya kana mamedi wa ka ratang ke kopa lejo tsa sephiri ke na le ba ruti ba ke ba tsebang ba ile ba now ba na le discandane wa etsalang mo mamedi le ka letsatsi le wana ke soka nna
ke fika ke ya moruti yono fika ke mo botsa gore ke nnete di entse dintho tse jwalo next ha ke botse dintho tse jwalo mo mamedi ha ke motho ya lelekisa dintho tsa batho that is why mo mamedi ha ke tsebe letho ka maphelo a batho ba bang I know nothing le ka ba ruti gore ba etsa eng I know mamedi ka hana ke re wa bona ke moruti Bloemfontein but mo gotsa a ke tsebe next etsa lang ka baruti ba Bloemfontein you know why because ha ke motho ya mind ka di business tsa batho ke mind ka business ya ka ya bobedi ne ke rapela this guy ya bolaileng Travelunch o no tseba ne ke rapela that guy am phonetse ang kopa re tate moruti kopa on rapela ke kwaletse ke mona go flame group 4 ka go flame a re ke kwaletse a re ke bolaile le go ke re bolaile le go yetsana a re no wa letse ba le go le ke le bolaile and I ke motsebi that guy you know what I did moruti kana go ena handa ba kena ntho mane ba lo thunya o thunyana kana go ya ntwa ye ke ena bolaile le go le na Travelunch a ke go tseba bolau one player ke ena mmolaile you know what I did because I prayed for that man without to mujaja you know why because I know mohotse judgment has seen na ya judge because kotolo ya kotolo like ka judge moruti rakako ka mujaja judgment ya ka e tlo sebetsa ka next mamelo ka rata because I am not in charge for judge batho but motho judge batho ke ntate modimo so now that is why I bordering number 2 ntente na go thusa go judge mara ke sina matlodi ma like ka o criticize but when ke sina matlodi ma criticism ya ka e tloetsa so that is why next I bordering e se ka re batho ba ka ithuta ditso jalo because today mo mamedi le lwantshana le batho le lexana le batho le lwana le maphelo le lwana le batho le etsa ntho ene e saula e yentseng saula na emise bophelo ba a le lexana le Dafita fe a batla hloya Dafita fatshe as a emisa bophelo ba a ba le bala gore Saule o fuwe responsibility ke ntate modimo o tshwantse go etsa a le lexana le bola Dafita hona le batho ba jwalo ba emisitse maphelo a bona moruti Rustofo ba le lekisana fela le maphelo a batho ba bang ba ene rena le mefuta mmedi ya baloi mamedi rena le baloi ba loya mbosiu ba batla go destroy batho bosiu ba ba jesa miriana ba ba nwesang ba ba robatsang le dintho re be re ba le mofuta wa bobedi ba baloi bana ba loya mosiara ba destroy matho ka dipolelo ba batla go bona batho ba wele because qetolo when you sheba criticism ya rona ha se criticism e bitswang constructive criticism constructive season mo mamedi you build o criticize motho maro mo builder but criticism ya ona jona mamedi ke e batlang fela re batla bona batho ba wele re batla go dia batho re jealous re jonja mo mamedi ithuteng gore dintho tse jale le dihlokomele le skela itsa maphelo le skela itsa dinako ka o lwana le batho ba o le sina matlo di ma bona because ona jale ke etsa mohlala ka nna today le bua dintho tse ngata le Facebook on social media but le a tseba ra le na matlo di maka a le tlo nketsa next gore le senya nako a o nka data o bontso ndroaka you are just wasting your time mo nka bonka data o sheba o googula o ntlafatsa bophelo bao so ke ona montse ko bua mamedi ntho sengwe re betsa tsela ka shokolena modimo fetotse bophelo ba ka kore ke le ka spenda nako e ngata mo mamedi wa karatang go lelekisana le bophelo ba ka o ntlafatsa bophelo ba ka not le lelekisana le maphelo ba batho e ka re batho ba ka ithuta ntho eno mamedi wa ka o qetela ya o qetela mo mamedi wa karatang skala criticize ntho le sa itsebe e emele pele e thulela o shebele o fihlela o tseba go etsala because today ba criticize about tina ka mos today motho e mo itsa qata o e bona ntate Paul ke yana ba November ke a hloka ntwana content ya hao ke a hloka ke yana ona jwa le Free State TV a business person ha bona mose batho bone business nthonye batho ba bonang e le o tlontlola in because people they don't know or some of the things mamedi wa karata le fatsing di tshwana le muriana hona le muriana o tla reng ha o tshwere ho bothi this one is good for but by it, but it is not good for but by it. Hona le dintho tse jwalo mamedi when something is good for wena don't think gore ka o fela batho ntho ene e is good for wena ha good for everyone hona le dintho tse seng good for runa but tse good for batho ba so ska criticize ntho e seng good for wena but ile good for batho ba because ntho re shapang ke yona eno ya o re lwantsha dintho tsohle mo mamedi o tholo lwantsha le ntho e batho ba bang ba e hlokang ke a le kopa mo mamedi e thute ntho
ya boraro ke ena ya di-short clip momamedi le rwa ka batho a se nna fela le lwana le batho ka dintho tse le sa di tsebe le sena information le sa batle information le lwane le kwate le itlhobaetse momamedi le be miserable le itsanako momamedi wa ka ratang le gore le lwana le dintho tseo le sena maatla hodima tsona tseo le kekeng la di change nna ke eletswa ka momamedi kore bophelo ba rona bo bogutshwane e se ka re ntate modimo a ka re thusa la nka monyetla wa ithuta nka monyetla go sebetsana le bophelo ba to change your life and ho ntlafatsa bophelo ba and to make sure that because ona jala ke bona tsela mamedi nna ke busy ka bophelo ba ka ke batla nka modimo a nkise leveleng yengwe ke batla bona ntate modimo a nkisa leveleng yengwe ha lona ntse le dutse le lwana le miserable hona le batho ba ntseng ba e rata ntwena and it's working for them ke ona mantswa ka o qetela moruti Rustov batho ba ithute gore ba se ke ba criticize ntho because dintho tse ding ha di le wrong ho runa maro batho ba bang di a hlokala yona ntho e bonang e le wrong o tlo thola gore motho mong e bohloko wena mamelo wa karata ke yona mantswe ka nka wa bua bogotse ka pele re arohana ka kwano nako se e batla e tshekalletse haholo re mpe re qetella mpolelle hore ha ke le mophutheo ke le Rustov ke mophutheo chewe singwa ke reke ha ke phutheo fela ke rekenya moruti Rustov kapa moruti Sebalebale jwale ke bona di social media mona batho ba lwantsha moruti ba lwantsha baruti ba bua dipuo tsena tse ba di bua ke be ke nka qeto ratshi le nna ha sa ya ke rekeng bana jwale ntho tse etsahalang mona di ke rekeng tse buegang mona e hlile dimpe ya go lo ka reng o mofuta o jwalo wa momamedi ke tlo rona ntsa sa rate modimo bana ba mpotsa ntho le radio nyengwe ya Limpopo gore jwale ntho e ke etsang ya Messi ha itlo discourage batho re ba tlele modimo na ka ra se modimo ya tena mose Rustov a se ndate modimo ya tena mose ke mamedi ke November number 2 ha se ba ruti bohle ba tena Messi if ke le o le Bloemfontein ka pole Thabons o bo re nna ke sa ile kerekeng because November o tena mose November o kae o Bloemfontein ha o tene mose ona wa tena ke moruti wa hao so ha batho ba se ba itshwarella ka hore ba discourage ke November ha ba re bona ba ntse ba se ba tsa batho ya dikerekeng batho ba batho ya dikerekeng so ha se nnete taba hore batho ba tloela modimo ka baka la mose wa November because number 1 ha o tene ke modimo and number 2 ha o tene ke moruti wa bona I will understand when motare nna ha ke ba tloya kerekeng ya November because November tena mose then I will understand but I'm not going to take the story sa motho ya reng no that ke tlole ke ba shebile le Facebook no that is why se hlole re batla dikereke because dintho tse baruti ba di etsa ha se bohle baruti ba di etsa di kae di tavern mo batho ba shweletse di taverneng di kae di topu di robetse mona hore batho ba thunyeditswe di taverneng batho tlo makala batho ba ratang jwala ba ya still the same tavern tse tse bolayetse tso batho ba hona le tavern mo go tsotse ba ditsotsi tsina tsa kena tsa thunya batho ka ra tavern tavern eno tlo kwala tsatsi leno fela ho tlile o tlile o phumule madi the following week apa the following day it gets up batho ba ratang jala ha ba discourage ke ntweng ke ba Kriste fela bana ba ratang ho itshwarela ba sa rate modimo ba ratang ho sebedisa dintho tsohle tse tswang ke baruti motho ba sa itshwarela hore no nna ka be ke ke mare tse tswang ke baruti a se nnete ba ba kae basadi ba re disappointan re le banna but today re ntse re ya basading bao ba ba kae batho ba kudisitsweng ke thobalano but today o ntsola la batho ntse ba ya thobalano ba ntse ba yetsa le o sentse le ba qeta o yetsa ba bang ba bona ba qeta o yetsa ntse kudisa batho ntse bola batho ba ntse ba qeta o yetsa ba melo ka ratang ba ba kae banna ba disappointweng ke basadi mare le basadi ba kae banna basadi ba disappointweng ke banna mare ba ntse ba ipheta so hore o ka re o disappointwe ke November a mamedi a o binnete ha ona mo November ke nte e re o ntse sa batle modimo ai ke a utlwa mogotsi wa ka ke a utlwa mogotsi una le batho ba nang di-treatment ona jalo ba hohlolang ha bohloko ka baka la ntho mare ntate re hohlola ntse re ya pele mogotsi batho ba kgaone le nna ai kona mogotsi untlotse mogotsi wa ka kampara e lwella treatment kampara na treatment ra ikoka una le moruti ke ne ke bua le yena a letseditse a batla nomoro hao ke la ba ka hana mo fa yona o re November o fana ka a bad influence setjhabeng ka ntho ena yo a ntseng a etsa o fana ka a bad influence setjhabeng ha ke tsebe rena
ha moruti makatjara ntwena ya etsang e ya re affecta le rona dikerekeng tsa rona hobane maphutheo a tla ba batla ho etsa le ho bua ka tsela ena buang ka teng ba etse dintho tsena tseo a ntseng a di ruta mane. If November na di influence influence le maphutha o tshoro yena week if influence yaka ibile ki influence le maphutha o tshoro yena week he or she need to do something as a pastor, because there is no way hore nna maphutha ka ba le aka tlo influence ke moruti mo ke lete e tla ba ke molemo wa ka ke not unless yena o weak, because problem about ba bamba week. That is why today maphutha wa bona a focutseng on November but ba lete. Why maphutha wa sa buika wena? If you are exist as a pastor, why maphutha wa sa buika wena? Why ba sa buika dedi wa bona? Prophet Busuru na le Pretoria mo. Maphutha Busuru ne le papa this, papa that, peace, papa that. And that thing you want the impact ya Busuru aneng a yetsa maphutha nga hae. Now, so when Huti November, this November, that Ochor November na the impact. And haika ba muruti, maphutha wa habui next ka wena, Ochor there is something wrong ka wena muruti waka. Because when Jesus afika, the disciples ne di bua ka morena Jesus because of the influence of Jesus Christ na la leona. Ya o qetela, but bohle ba feel hore November ha yetse into right. Ha ba yetse right, ha ba yetse yona, right. Ha ba feel whatever that I'm doing is wrong. Le meana na bua hore nteke etsa ena kelello ke sebodu ha ba eme ka motho ba etse ntho e betere mo mamedi ha o hlokane le correct nna ha o hlokane le lwane le nna. If you feel like Dr. November etsa nonsense o etsa ntho sena kelello o etsa le tshwarelo se bisa nonsense, because nonsense o bolela nonsense mo mamedi wa karatang jole kere ha motho a feel November ntho e etsa ha ina kelello mamedi ha ska correct November ha embe a etse e betere ho feta November, that's all. Le ba rutinga ba ba etsa jwalo. Hey, mokgotsi wa ka tsa ne ke lebelletse hore ke tlo fumana me laetsa e mengata fela e o ke ba tlaneng molaetsa mo tateng ke na ntate Rustov ntate November o bua nnete ke yona ntho e etsang ditaba tsena hobane nnete ya hlaba lerato Motebele ke ena o tla salta mo man Riverside Divesdorp kwaro wa leboa ka nnete ke ne ke hopoletse hore jwale ke fela le ke ditaba le nna ke le ka o dinahana ditaba tsena di ntse ke di utlwa mona di bua ka wena hore ke di be di le jwalo di le tala e le hore o tlo kgona hore mohlomong re utlwe maikutlo a hao ka tsona empa wa bonahala hore mamedi ka nnete ba emelletse morao jwale se ke le mong ka mona empa ka bokgutshwanyane Dr. November ke le buile haholo ka nnete mogotsi before tsamaya before ntibeka because ka bona lona so a sampatla ke ithutile nthong the way batho ba leng wiki ka teng ba bang ba criticize ka baka la criticism ya batho ba bang ba setse ba bang morao that is why mogotsi le no nkalo ema fairways ka ba emela ka re ke kopa le kilo ema fairways le tlo mpotsa dipotso ka ntshongwe lengwe ke etsa mamedi ke na le bakala teng ha ke etse ntho ka bodomo. If ne ke le domo mamedi nka be ke sa phele bophelo ke bophelang. How if o batla o tseba motho bohlale mo mamedi o checka tsela ya conductor life ya ka teng o checka lifestyle ya hae mo mamedi ka ratang a ke a ruteya mara ba bang ba lona mamedi ka ratang le a tseba hore ke ntwe ka re motsepe ho lona la ke la utlwa bohloko ke ntwe ka re motsepe ho na le ba ke ikwalang ka bona mo ba bua haholo fela batho bophelo baka ke ntwe ka re motsepe ho bona tlo go jwetsa bane because ke le ka ithuta mamedi sebetsa kelelo ka ho conductor bophelo baka na hona le ba dutse mona fela ba tla ba tsa ba criticize ka nako tsone o hlotse sa mo ba sheba ba ngwana jwale ha hona dijo ke ntate fela ke o buti fela ya sna le plan ya ho fepa bana ba hae hona le bomme ba sna le di plan tsa ho fepa bana ba bona mara ba dutse ba batla correct November hore November tsamaise bophelo ba e jwang. And the same November ke ona le batho ba hirile o na le batho ba patalang ke na le batho ba patalang ke na le batho ba ke ba leader ke leader di advocate ke leader di magistrate di teng ne tsa tsene ka bile ka rakereke. So if ke le domo hakalo batho ba ka tswa malapeng mo gotse ba drive di koloi tsa bona tsentle ba tla ho nna ke le domo ho boba le a dutseng fela mane ya hlileng go fepa bana ba no ha una dijo bana ba lapile ba dutse ba orile letsatsi e montsa botsa mosadi tsa mo phanda go gale no ha qetile o nka WhatsApp o phone wa WhatsApp November dira nonsense ntina hore batho ba runa mogotsi kopa o tsamaya bye.
Antina mkhotsi man batho ba batsho man. That is why ke sa batlo ba motho motse. Ke setse ka khala. O bona mohla ke tsebang English ke tsile holo. Le Afrikaans. How's that English jalo? Ka kholo letso. Ke kholo letso. Se ke na le se name ntse. Ya mabu. Se bile o ile ke mo. O tsa mkhotsi bathana ba nkgathatsa matle re utlwe. Pastor Rustov, I don't see nothing wrong with Pastor November, but bona ba dula ba bua ha ba kgaotse. Fella jwalo fan. I'm not going stress. Next. And about to I'm angry. No, I'm not angry. I can't quite. No, I can't quite. Because it's just that Kimuta Arabam. Mara I can't quite. And I can't quite alone actually. And but Lino, Paloba, Namatanta Timdim. How I can pay Ziyakhala Pastor November and Victoria's. Mona Sabele playing your other tutor can I get 10. Pelagranta Kada. And then both Bloemfontein Kenala phase 6. Bagalamatiksa phase 3 kapa phase 7. And then Babar fela ba ikere Prophet November. Balo bona mekgolo tsatsinen. Balo bona modimo le matla hae. Le lepitso la ka le tsholo mo go tswa ka modimo le matla hae. Mamelo ka rata bophelo ba rona bo bogutshwanyane batho modimo. Ha re ke ra le leksana le maphelo ba tlo tshwara ke di stress, re tlo tsofala ka pelenyana mamelo ka rata. Let us focus to our life and run maphelo a rona. Tate modimo le bless a ole ke le rata ka le rato go tsi ke o rata wa tseba he. Lo ja ke tseba hore le wena ka re ke motsepe ho wena. Ya tlo botlo kwa. Yo ha o shoka yona mokgotsi. Yo ha o shoka o ntse ipotsa dipotso. Yo ke a bona hore o tloga le boitse ha o itshepe ha o tshojo halo. E ka nna ba ntse tshojo halo ha o tsebo Rustov. O operate jalo ka submarine. La ke operate jalo ka submarine. Botsa ka a ke di pepele ne. Be ke tla ke tlo ka bicycle ke rekeng. Unshabel. I'm going to know dear to them. I'm going to go to it's like the other Papa. Papa Teolo in a whole bunch. What you got by Siki? Can it most get by Siki? Begging it like a look and I cannot go like a kiriki. What a wood not that tea. I can make it like a total hot of far. Jelly about a hot of a low fit as well as like a bicycle. Can make it into the Pexi Massacre to come over to Capexica to cook 'em. We want a young Marga puts again this trend in a that into Mhut. That Corolla, illegal Corolla is a trend. Ah, no. I get about Toyota Corolla. No, but about the 20s. Can I give it Togo? It's a Masala. They give it a Masala, the Baba route. Can I give out a Basola? Kisar Bafunis, 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 Babatai. About Sabam Kotiba, I got to go patel, about Sab. But we live on about Saba and Icon. Basolat. I cannot have I cannot have a Nagay puts an again, Maram Hoti, but talk about Habam. No, but once I was about Baba. I saw about once I because my killer Bampona kids are all. King or not take that down back on about 2 weeks. Bands have been so I came back to Babam because of my week. How to November, I came back to Motsar, then I came back into the town motor. We and say, Mohot in Gilakata Murtiga almost. The Ricana shop when you wait and I'm 2 months of work and Namo. Arno ki deben July ki per arjo ta kino rataba sadi ki per yena ekosin ki tamali murtiga na ibile murtiga la orne wa mutro murtiga ba ki masa tsi November aron to tona mutasa mtsibi ta tena ha fit mo khotsi tsa ke mo sheba ha mo bi me ke mo dimaka la ke sheba mo ke tswang ha so fihle mo a se mo bi mo khotsi me dia se mo bi me ke le ka o sebe ke re ibe la ne ke taba ke tswa ke le ka taba le tsa sebetsi ka etse ha ke hopole ke tswa ka dikobo le motho ya tse na ke tawo ke khale ke tawo ha ke hopole ke tswa ayeno mogotsi yeno ai mogotsi ke bana ba re ha o re fela o manya o ne re mo fosa ka tlaporo wa mo oma ha se wa o sheba sona na wa itwanela usolwana samaniti usonana waita akusiona limobi ma na limobi kuri ke rotsa ya etsa le bogotsi di ora papa ga le ke tawo e ra papa mbusi wa o shebora mari ke betse le yena ke ma a ke o pole ke etsa ka yena
mogotsi ke a utlwa mogotsi wa ka fela ke ditaba tsa batho mogotsi no mo batho ba kgona ho hloya ka baka la batho ba bang not because wena ba entse ho o sa ba etsa next mara motho ba ho hloya fela motho wa sa motho ba sa rate fela ka baka la hore batho ba bang ba o rate ke yona fela mogotsi ko pakisa maehle mara kana go mogotsi ke bo dinowa man go thile na le dinowa banna le kotsi man le tsama ka bo dinowa banna le rwetse man batho ba tsama ka tsona mosare mos ba ka nne mogotsi o thwa bo November ba rwetse ba rwalla batho le rwalla ditshono re ge mogotsi tswa ngo rona ba nna ka ba rwetse tla rwalla ka lona ba ra rwalla ka lona ba Jwale batho ba le tshaba mogotsi wa ke mo ratang le tsamaya le ntho e ntshonyana mogotsi wa ke mo ratang le tsamaya le ntho e ntshonyana mogotsi wa ke mo ratang re teng mogotsi wa ke mo ratang go la no shusha mara ba ja no setsa ayene ya ba ke mo shebi ka ra ikona go la no fitlhe ke me re mara ai khona butina a tsala batho re ga mo se wa ga le tshaba la le ka ya khale no ite to fa ditshebeletso tse matla ona re batho re la o ka o mo shebile tsora modimo a ke ka sala le lefatshe nka phela ka khalale batho ba mme ba batle ka ofela mogotsi wena ke bua spiritual wena bua spiritual kuba e mogotsi ayo Hamedi ke hora ya bo robong ditaba tsena tsa hora bo robong re tlo di balla ke au tsela ratong ga bua guys thank you so much thank you so much guys see you le kene Facebook nka le shebelle molaetsa ka nnete guys thank you so much and I love you and the team dimale bless haholo thank you guys thank you so much re tla kopanang ka nako ya tshebeletso modimo le bless morongwe a re tjena ka o rata Novi then I keep on going Novi I love you Takube wena o tsamaye kereke thank you guys thank you so much ke le bontshe moruti Rustov o bona mthako a hlaileng ke ene na yo pipe ya ine sa sebetse hantle o tlo mmona ke o tla kerekeng wena ke batla re lo bontshe o lo bolella batho re le tshoba la o ne le sa sebetse le wena moruti Rustov ntse ke kenile ena ke ena mogotsi wa ka ke ena yena hello guys. Thank you guys.